Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Geri temaşavan heyeca ve kıymet u brumet. Reviye velat ve hafte l-bajar Ahmed'e l-navçeya Çinguşe'yi. Çinquş. Navi vi jwakta Ermeniya da tevi navi Ermeniya lekiriye. Mana Çinquş çuçikaku. Çukaku tedi merev vakta reda derre. Ya şivan liber peze. بجاره که داشت بر مرد فره به چوکا شوانا وی ناوی هاتی لیکرن بگور وی چاقه لوی هرمه زیرا دگوتن جنقوش بگور روایتا ناوی چنگوشه جوه درهته آوه هفته همجیکا لنافچه یا چنگوشه گل تماشاوانه هیزا نافچه کی پری خباتکارو چالش خانه پری جهاتینن لسروان گوتنو دار بمسجی تی گوتن هنگی çalışkanı. İcar az ingi bahsa diroka Çinguş'e bakım. Çinguş bir hale xo divan zamanı ku medeniyeta İslam'da hatiye xwarelvi ciye xo avabiye. Çünkü merev vata kudarın nava navçe merana vaqaze bi camiu privine ku devra İslam'ı maye juana yani mesela zamanı Avtuxiyada hene gösterenin جوانا مرا فهمت که زمان اسلامی مدنیت اسلامی دهاتی خواری aslında چنگوش به اصل خو جینه پچوک پچوک تاق تاق محله دیرو که دال جیه بلند مثلا درو دوریویش خو چیایه ما بره انویا بیجن بره دیروکا کم دا مثلا وان درنا جیه وان چیابو چیا هاتبون آوا کرن کم محله تاق تاق لوانجیه بلند آوایی بون لبل المدنیت اسلامی دا هاتیه خواره لانال جیه خونی کلیه لوی داره مگویا اف نافچه خلقیوی گلیوی جهاتیه پری خباتکاره aslında وقتا کو براجا قراقایا د سال نسود هفته دا وقتا کو لوی داره چی بو اف در daha geç buye yani جیه خدا هبیه لبل پیشوی daha پر geç biye insani لوی داره خباتکار biye şoğline و لوی داره ایشو کاری وان شغلی وان چی بیه بازار daha mezun biye بازار چنگوشه ev navçeya çinguşe de nava navçeye Diyarbakır'da ciku en dur ev kaza ev navçeye disinore semsore Adıyaman'da daye disinore Meletiye daye disinore Xarpete Al Azize'da yani disinore se bazar daye yani Diyarbakır ciku nokta gudge va bazara çinguş dve dere daye de nava çiyada bu xoşikbune xo bu avuşnaye xo لوی دریه نفوس نافچه نواوی 4000 دگل گنده خو 12000 و 36 گندیوی هیه تف خوش گنده چیانن زوزانن رزه خو و حیوان و خباتکار خو اف نافچه خو اش مجبور اوی هفته لی بگرن شبان ریوی ولات مگر آخه دجیه کی بلند دچنگوشه مدرس بگر آخه کر ملوی داره چنگوش دیدی منگی بحثا چنگوشه کر لبله پشرا مخبردا جر مخبردا بر رخه چمه چنگوشه امان على رخه چمه چنگوشه نه چمه چنگوشه دناوا دارادا به تمام خوشک بونو دنگ خو خوش آخه لک رخه ما لپیه من چپه ده هرکه لبله از آنا لپشبره پرکیمه الپشبره دیروکیمه یعنی الپشم دیروک لرخیم آف ده ناواوی خوشک بونه دا از جوار هنگی بحثا وی دره بکم بحثا وی پره بکم گلو پر که آوا کریه چو وقت آوا بویه شکلی بی چوایه جمدنیتا که مایه ایجاز کرم آخرا امنگی بحث بکه گلی تماشاوانه هیشا ev pirahan, pira kul pişmene şekli bir jerte gotun şekli Arnavut. Yani mana şekli Arnavut van pirana
bi tek sütun yani rast û çepî wî sütun heye çavîkî tenê ye. Yani êku bi vî şeklî jê tê gotin şeklê Arnavut. Bi umumî van pirana ciyê ku mesela em bê zinar bi, rast û çepê avê zinar bi, ku teng bi, neqebekî hebe, mesela teng bi, bi umumî van pirana bi vî şeklî, bi vî mîmariyê pirê wiha lê tê ava kirin. A ji teref Artuxiya da sala 1630 da ji teref paşayê vê derê Mehmed Alî Paşa ev pir li ser çemê Çingûşê tê ava kirin. Heqîqeten ciyekî bilind e. Mesela ji bilindbûna wî ji erdê havê ku dibêjin 105 metrî ra ye. Bilind cî bilind çêkirine û çemê Çingûşê di nava vî zinarî di binî wî de derbas dibe derê jêr. Îcar ji ber ku ev der ciyekî kevnar e gelî temaşevanê hêja li rexî wî em aşê dîrokî jî dibînin. Mesela ana li piyê min ê çepê ez aşê dîrokî dibînim. Aş li ber vî avê çêkirinin û li ser vana avana a pirê wiha dîrokî jî ava kiriye. Îca ehemiyetiya vî pirê çi ye ez ingî behsa wî bikim. Riya ku diçû Hindistanê riya îpekê di Çingûşê re derbas dibû. Ji ber ku ev rê di Çingûşê derbas bû lazim da li ser çemê Çingûşê pir ava bikirina. A ji ber wî vî pirê ji bo vî tîcaretê ji bo wî riya îpekê li ser vî çemî ava kirine. Me jî ka hem manzara avê û hem jî manzara dîrokê ji bo ku em bişopînin me goya me dest bi gera xwe kir lê belê pişra me xwe berda ber vî çemî me xwe berda ber vî pirê. Îca ji kerema xwe re hûn jî xweşbûna vî çemî, xweşbûna vî avana aşana, xweşbûna van pirana hûn bi hev re temaşe bikin û em bi hev re li Çingûşê bigerin. Gelî temaşevanê hêja. Gera xwe Çingûşê de em li ber çemê Çingûşê bû. Em li ber pira dîrokî bû, em re xwe rexwîdgerê wa xweşik û manzarayê wî me di şohpan neşanî ve dida. Piştî temaşevanê hêja em qiyame derkedin em hatin nîvî çarşiya Çingûşê eman di nîvî Çingûşê danin. Em li mekanekî manevînin. Mareş xwe em daîma dubare dik belkî em zêde dubare jî dikin lê belê dixwazin daîma bîra me de bi cî ku em lê digerin muheqqa bi bername xwe bi meneviyetê jî nexişînin. Aj bu maneviyata venakê emana li mekanekî manevîn em li camiyê kê gelom li kîja camiyê em camiya Alî Bey merkez camiye Alî Bey merkez camî Alî Paşa camî jî tê gotin jê re gotin çima kurê Mehmed Alî Paşayê ku Artuxiya tedî me goyê li xwarê wexta ku li pirê me goyî pirê ava kiriye kurî wî Alî Paşa jî ka eserekî xwe li vê derê ev camî ava kirî di çarşiyê de nîvî bajarda di serê gera xwe de jî ka ji xwe me digo medeniyeta İslamê esil ev navçe avakirî berê terî me got li gir û gir hinek taxine meheleyê kevne hebû dîrokî hebûn ji Roma ji Bîzansê ji medeniyetê birê mabû li belê zamanê İslamê de bi navçeyî li ciyê xwe ana li vê derê hatibû avakirin a di wî demê jî Artuxiya jî ka du camî di vî navçeyê de avakirine yekî jê Camîül Kebîr jê tê gotin ew li piyê min ê çepê li jêrê qezeyê لبلي قلت ما شافني اجا جبركو اصلي وي وندا كرنه بتون كرنه تعمير كرنه جبركو اصلي وندا كرنه ام نتشو بدري اصلا في جامي جينجي بيليسن لبلي جبي شيتر جبر بنا كما هاتن مركز علي باشا جامي علي جامي مركز جامي بدري tam دني في نافچه داگي خوازم بنا كي بجم شخو جامي كودو چنگو شي دا هي دو حبه ديروكي هي ايگو بلكري
و یک جیکا زمان بیداویه دکا نوچه بیه zaten şu berejime gotu bu. Em navçe beri pir piçuk bu mezin bunavi ababunavi şembunavi pişti ku sale 1907 şunda baraja qara qalbe çi bu navçe mezin bu abi mezin bu ne perajka henek mescid u camiye nuji camiye nuji le çekerinin lepele camiye kebn berel ve dereş xod habe yani Cami-ül Kebir u Merkez Ali Bey Ali Paşa Camii Ev Ali Paşa Kure Mehmet Ali Paşa'ya ku mego kobri çekeri kuriviye و پاشای ارتوخیایی که حکمدار الویدری بو طرفی دا الویدری وی جامعه چیکریه مجیکا دچارچیه دا مجیکا ریا خو وی جامعه خز امات وی جامعه بله تماشاوانه جا ام چنگوشه دگرن هونجی بمرا بگرن هونجی بمرا ببینن هونجی بمرا تماشا بگی تماشاوانه هیجا أنا بقيمة تماشاواني برومت برنامج مني بريدا دبشي مني بريدا مجورة شيروك دقوت ما بحثا حكاية ضرب مسألة ذكر لبلي جبيغا شوندا هر جيكو أمهرن در حقي ويدا در حقي ويجيدا كو شيروك هبه مجورة بحث بك بلي في حفته شخو أمل نافشة چنگوشينن ام لبر شلاله کی لبر آوه کی خوش ام لپیش بری ونن امیج بی هفته هم امیج چنگوش دست بکه دست چیروک آخو بکه گلو در حق چنگوش دا چیروک هیه تنهیه و یاخود دار بمثل گوتن هیه تنهیه ایجاج کرم آخورا هلمه گهداری بکن بلی هیه چیروکو دار بمثلا چنگوش هیه دار بمثلا بی گوتن آوی اوهایه دبی توپال چنگوش در بغداد توپال چنگوش در بغداد گوتن کی وها لوی نافچه لوی حرمه تی گوتن گلو فرج بو چاهتی گوتن ایجاج کرم آخورا حکایاوی شیروکاوی ام بفرا گهداری بکن دبی خلق چنگوش جبرکو درو دور وانچیای جیانا وان جیوی زوره ضعف چالشخانه پری جهاتینن دکار خدا دیش خدا میوانتیا خدا دهر تشی خدا حقیقتا جهاتیه اجبر وی جهاتی بونا وی خلقی جهات بوتنا وی گلی وی هرمه هاتیه گوتن توپال چنگوشه در بغداد یعنی معناوی اوگری تماشاوانه جا بغداد به زمان بره او به حسب دواد چون دور بو چوینا بغداد زور بو جبر وینا که دگل وی زور بوناوی گل چنگوشه دوی چالشخانتیا خو کانه هر بغداد جی آل سر وی جهاتی بوناوان اف گوتن اف دار به مثل هاتیه گوتن کو چنگوش چالشخانه گل چنگوشه جهاتیه جبر وینا که هاتیه گوتن توپال چنگوشه در بغداده بله ام دگرینن ام دشوپینن ام دعلمن شکرم آخرا عمل نافچه چنگوشه بردوام دکه لبل عمل چنگوشه عمل گنده کی بینن لبی گنده چنگوشه عمل جیه کی غریب عمل جیه کی جدانن عمل ناوا زنارانن گلو انا تماشاوانه می ببیج گلو ابریوی کادبه غریب تبه جدا کا جداتیو غریبیاوی چیه ناوا زنارا دایه ناخیر خاله عجیل بندام منه للرخه منه ازیوی ناس بکم چونکه اوجوی گندیه
و غریبتیا جداتیا و دری چی برش مرا بحث بکه ام تفرا بهفرا ام بحثا و دری و دری چیه چه دریه ام بهفرا بحث بکه لبله از میکروفون درجی خاله خو بکم یناس بکم خالم نابه بخیر Cahit genç. خاله جای تو بخیر آتیه خیر اومه Xeyr miyoнд ve berxudar be şma ki xeyr ome. eyvallah çima sar Allah to razı be Allah şma ki razı bu. eyvallah Şma no fırsat daha borum be inşallah. eyvallah Allah to razı Allah to ikra Allah razı to bu. razı inşallah geldim mesela ev herem zamanı vane ku dayke zazaki zamanı xoş zamanı dayke zamanı zazaki ama az kurmancı je pırsım keke cahit ve jmera zazaki bersibe mebedem keke cahit aman al kerine Ma etya Yeniköy, deve Yeniköy, Nudu'dan bağlı Yeniköy, yo Çüngüşüyor. Beli. Ha Çüngüş, Ha. Yeniköy, Yeniköy ha. ev der kereyi, Tiya Dudunu. şıma goti düden. Tiya beneci baran deysen o. Beli. Bol khoriyo, Beli. bol khoriyo. Je devi jemaba Allah rahmet kero, Hacı Beli. Mullah Yasin. Beli. Va biyari ma ip bağlamışım mı ki? Beli. Mıvara decer, hala bol khoriyo, bol khoriniyo. Beli. Nev teney ma venme reseni. Ma Beli. pe resanona barbar kendime. Beli. Ma nev teney reseni kari peser. Beli. Varada cer. Şecerde baju magarava, bol girda magarava. Subhanallah. Ha subhanallah, bol girda va. Beli. Va u acer ma ona daha la avka şuna hama je çamo bol şuna avka bola şuna. Beli. Ha. Va avk ne resoni az. Beli. Va me resen diney reseni daha mı kerdi peser. Beli. Varada cer ma avka ontu. Beli. Avka ama zebize cemet. Cemet. Ha, zebize cemet. Beli, beli. Yani serin ibi ha. Serin ibi. Serin ibi ha. Beli keke cahit. O me va ama va müthiş jeti açıyor. Beli. Ha. Beli. Va benece bara neysen o. Neysen o. o. Beli. Ha. Ama avuka sera şuna ne zonu. Beli. Şuna Fırat veya huta şuna tiya sinage yani Beli. beli niye va. Naze der hakiviye da keke cahit. Az pırs kişte bepırsim. Yalnız az temaşamanı xuviya bejim. Belki temaşamanı me gufam nekri az jwana bahs bikim. Geri temaşamanı keke cahit be emliyeni köylü düdeninin. Düden çiğ. Düden ciye ku pırkur. Ciye ku besa binivi pırkure. U vek çale. Cüverate ku düden yalnız zamanı Kurdiji ka ve derera goti düdeng. Düdeng. Jber ku goti düdeng. Dibe navi vil ve derim aşıma düdeng. Mesela az ana bakırım. Az ana deng bidim. Denge mi dıvır da yankıydı ki. Yani ve düdeng derkeviz. Jber ve gotiye düdeng. Düden hati gotin evyajiyeyim. İcar keke cahit go merveki meleyasin xuberdayı ne ben xubegredayı giyayi ciki şikayet hina ne giyayi binivi yani binivi perkure ud binivi da çem derbas be go avavi hinkayı cemedek buzeyim. İca ajiş keke cahit bepirsin. Gelo davya vi düdeni ev çemi kud bini vra derbe derbas be dige ke deri keke cahit ev çem dige ke deri u rivayete ki heyi rivayete kaye saman xeyr azmer bahs bikin. Eri. Hunice rivayet esto. Beli. Vato ko matya semer varada o etiya. Beli. Tiyana sinayde o çemde sinayde ve jiyao. Beli. Ama çe doğri niyo ay ki ne zanımı. Allah zonu yani. Allah zonu. Beli. Ve hatta ama yağlı boya ki var adacı. Beli. Boya teyne vejiya. Yani Subhanallah. beli ne kar. Beli ne kar. Beli. Yalnız tiya no kankısor tiya sikerde verdi. Beli. Rayu rehane viraşte ya. Beli. O zaman tiya dinamiti patlatmış kerdi. Beli. O zaman vaja o ki bir lele. Beli. O ki jade belli kerdi. Beli. Yani He. Sinek'e de belli. Sinek de belli kerdi. Beli. O çeşme de belli kerdi. Beli. Ama daha ondan sonra daha beliniyor. 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 Beli. Beli. Ama bol koruyor. Bol koruyor. Yani kuri. Bol koruyor. Pırkura. Geri tamaşavan ecak keke cahidi be emni zanil kere derdik evvel beli. Jori ve deri Belki ciki 20 metre, 4 metre. beli. Dibe ciki pir nizi vra ati kolandine ev heryavi çamuravi sinege derketi. Ebiya tezanin dibe ku her se sinege heneka goti 10 kilometre şunda der serfrateci. Ev rivayete lebele dibe pir. Peki keke cahid henek vay çemju ve derete van çamanaş kuti. De tane dere yani tiyaser. Beli.
Ji devde ma miyora yeni köy miyora eno. Jene da kişte ziyare ma benim a ziyare hatıra eno. Ziyaret gündü. Gundi niyo. Gundi niyo. Ziyarata eski ziyarata. Jüve dereti. Eri. Az kaçak viyone. Az kaçak viyone. Ma bize ki erdiyat çırayna e. O zaman je agar vara. Je afat o huni afat biki yani bol afat be ha. Bol afat be. O ki etya ne dariyay. Tiyana havuzeci bir para. Aser o sanki tovate yani arıyor geyreno. O ki etya roşi çay da medişer. Tiyari şey de madisi. Ama etya no düzece pero tovate kay o ka gireyana. O ka gireyana. Yani je hona çiğ ki mçamon de hoddi. Bele keke cahid hadisa tercüme bikim. Belki kurmancı me belki zadaki nizanem. Dibe ez zarogum elve derime pez çera döndür evi çale da. Dibe careki da baran bari av zede bu. Dibe ev der tecebu av serra kalbi. Av serra kalbi dibe vi ali çu serçem. U emlve derema dibe ve dere vek gejgerine ki vek az şey bu. Ya manzara ki pır garip şey bu. Dibe viyaji te biramı. Keke cahid ez daviya tuşki pırsım. Livi jore tel ürgü xuyadı ki ev açıyı. O mektep raşto. Peki ne tehlikeli mektep? Ya bol tehlikeli o. Macera vakı, ma devlet rava yani. Oy kıvraşto ha. Macera vakı tiya mektep mebraze. Devlet su işleri tiya na ray sero. Devlet ma vacı ray sero. Je orta okul mare vraşve. Ama çevreci ki yani erdema geniş o. Müsait. Müsait o. Arsa bola. Ne mektebi tiya mebraze. Eja verazi. Şuma ki mektep tiya verazi ise etiya tehlikeli o. Kaçaki ma en etiya venene. Belki kaçaki piyadone pero. Tiyaro değil beni dinleyen etiya. Kes ne zonu bile sereşiye. Yani cesedi cikinde viniyendo. Rast. Kardeşler razı. Keke kardeşler razı. Rahmel miriyet tabi. Geli tamaşa var eja. Keke cahid der haqqi video dene da viç ahli da. Lçunguşe bahsa bikir. Bahsa günde kır hatına çemi bikir. و بزاروکتیا خو کر بحثا مکتبه کر بله ام لچنگو چه دگرن هونجی به هجا گرامل نافچه چنگوشه بردوام دکه ام دیسال شوپا دیروکینن ام لجیه دیروکی دگرن امانا لچنگوشه لرخه نافچه امانا لجیه کی دیروکینن لپشم مناصر کی جروما جمدنیت روما مایانا لپشمنه بستونه خو ببلندایا خو بآوایی خو تف لپشمنه گلو ev manastır taraf ki dağıtı hava kırın. Şu taraf Roma ku روهلات بيجي دغور ما بيجي جير قوتن بقولة تركي اج طرف واندا اف مناصر هاتي اوا كرن لبلي اف مناصر بقولة قوتدي ام زمانه مدى يجي دو كولترا اسلام دا ام دبي كليه بشكل كليه هاتي اوا كرن مثلا اف جي كل بشت منه اف جي كل بشت منه بتقال ستوني وخشكبوني باجي وي شباكه وجي وي هندبينه اف درجي عبادتي بيه يعني عبادتي وان بيه لبلي باليه پیچه پیدا ev manastır berdevam dike dجير da ciye dersxana heye mesela ciye ku alime wanle duxan da alimi em mesela bigor literatura İslami medresa wan bu ciye alime wan le duxan ew der heye u bigor rivayeta ku diroka vi manastırete bahs kirin dinava vi kulliye da ciye wan mezele wan ciye hebiye ciye mezele wan hebiye فرن هبیه مثلا نان لی دخست جبونا خوارنا فقیه و عالم وان فرناوان هبیه حتی دبی حمام بلا دورده هبیه حمام جی هبیه یعنی گورستان حمام فرن مکتب وان و جی عبادت وان مثلا اون بجمره 5-6 قسم دکه یعنی د نواوی کلیا وان دا لچونگوش رخ چونگوش ویجی بلند د زمان دوغو رومایدا دناوینا سال 6000 و 7000 قوله ترکیه به 6. ve 7. yüzyıl yani dinabenavi da
ev der ava kirinin û tedrisatê xwe ibadetê xwe li vê derê kirinin ev çungûş bi eslê xwe bi çiyayê xwe bi zozanê xwe li rex û ciyê xwe van avayî henin van tiştana henin hayê dîrokî ha ciyê ibadet ha manasir ha kilîse ha benzerê van tiştana da li rex û dorê çungûşê ji ber ku heyê me re fehm dike çungûş bi vî havî jî medeniyetê kevne ciyekî kevne aha manasir jî ev manasira ku em li berin ew jî perçekî ji wî medeniyetê ye ya en zêde li ser niga ev bû bi xweşikbûna xwe û bi spahîbûna xwe ji ber ku ev bû li rexê çungûşê em hatin ber wî manasirê me xwast em vê derê şanî we bidin em bu we bidin naskirin معلومه روی ولات چی کو هرن یا جی دیروکی یا جی تاریخی یا جی عبادت یا معنوی محقق لید گره تشوپینه اجبر وینا کی کل تماشا وینجا از برجر هرم دگل تماشایی و دره از یو به هفرا بیلم هون مناسر تماشا بکه ام به هفرا چنگوشی بگره ام به هفرا بشوپینه کل تماشا وانه هیجا جا ام ناوا نافچه چنگوشی ام دگریا لبله تشتکی لازم دهات مریا و پیوستانه چونکی چمکی مزن چمکی بنابودنگ لپشتا چنگوشی ده هرکه کی جا چم چمه فراته چمه فراته چنگوش به هف مسمایی به هف تناس کرن وقتا کو مرور چنگوشی لازم ته مرگر فراته جبی مره خو بر فراته اج بر به کی پشتی کو گرامه لناوا نافچه قدیا میجا بره خدا فراته ام هاتن برخی فراته ما خو برده برخی وی لبله تشتکی غریب مدی مهنک قفس دین مهنک ناوا آوه دا هنک آوایی دین بله من ری خودی وی لبر آوه بو ما سلاف دای سلاوا مگرد سلاوا خدا گرد خودش راضی به تشرا مکر میوان بمرا معزوبانتی کر خودش راضی به ایجار در حق وان قفسی وی اف ایشی وی شغلاوی چیه ما خواست امگی بعلمن دنوا وی فراته دا وی چی شی دک اف برایم چی شی دک اف کگی حاجی چی شی دک ما خواست امجه بعلمن ایجار دیسا من اشکان گم هر سر قفسا ام هر نیوی آوه از اجوارا بحث بکم لبلاد خوازم ویاج بی مگلی تماشا فانه هشا لهرما چنگوشه لنافشه چنگوشه نیوی نفوساوی ترکی د پیوه نیوی نفوساوی که زازاکی د پیوه ایجار جبر به که مجیکا نزازاکی زانه نجی کرمانجی زانه لازم ته امی پیرا ترکی به پیون لبلی از آنام یخورفون اقدریج بکم و امی پیرا امی عولی بی ناس بکه و امی درحقی شویدا پیرا به پیون حجاب استیتانیا bilir miyiz? İsmim Halil, Hacı Halil. Hacab'ın nerelisiniz? Buralı Çermikliyiz. Çermik, Çüngüş değil mi? Bu bölgedensiniz. Evet. Hacı abi biz seyircilerimize dedik ki biz garip bir tesisle bir kafeslerle karşılaştık. Evet. Onu arz ettik seyircilerimize. Evet. Biz şu anda neredeyiz? Ne iş yapıyoruz? Şimdi burası Çüngüş'ün Hindi Baba Adeş mezrasıdır. 6-7 yıldır işte burada alabalık işletmesi yani işletiyoruz, yetiştiriyoruz. Yani alabalık yetiştiriyoruz değil mi Hacı abi? Evet Hacı abi. İşte devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi işte burada daha önce 7-8 üretici vardı. Hepsi terk etti. Biz tek kaldık. Siz tek kaldınız. Kaç kafesiniz var Hacı abi? Şu an mesela faaliyette olan 6 kafestir. Mevcut yani 40-50 kafestir. Gücümüz bu kadara yetiyor. Yani şu anda ancak bu kadar yapabiliyorsunuz. Peki Hacı abi sadece alabalık mı yetiştiriyorsunuz? Alabalık yetiştiriyoruz. Sadece alabalık? Evet. Peki Hacı abi siz bunu yavrularını nereden getiriyorsunuz? Adıyaman Çelikhan'dan. Çelikhan. Evet. Peki bunu kaç ay yetiştiriyorsunuz, yediriyorsunuz, yetişmiş hale geliyor? Bunu anlatabilir misiniz? Normal 6 aydır büyüme süresi. Biz daha biraz uzun büyütüyoruz. Yani çünkü yani organik besliyoruz. Organik besliyorsunuz. Evet. Onun için
4 mevsimdir. Buranın diğer bir avantajı. Yazın, kış soğuktur suyu. Akardır burası. Değil mi? Evet. Yani akarlığı, durgunluğu fark Akarlığı, eder mi Hacı abi? Tabii. Şimdi durgun suda sıcak olduğu zaman balık yaşamaz, alabalık. Değil mi? He. Peki Hacı abi, yetiştirdiğiniz balıkları nereye satıyorsunuz, nasıl satıyorsunuz? İlçemizde Diyarbakır, Ergani buralara yolluyoruz zaten, yani karşılıyor. Alabalık zaten sıkıntı olarak yok yani, genelde keban bile birçok üretici terk etmiş. Niye Hacı abi? Yani şey olarak yem fiyatlarının yüksekliği, yavru desteği vardı, yavru desteğini de kaldırmaları sonucu üreticiler tek tek terk etti. Değil mi? Zarar ediyor baktı. Zarar ediyor. Zarar ediyorlar. Yani biz balıksız mı kalacağız Hacı abi? Yok, biz işte devam ediyoruz yani, babadan dededen kalan bir meslek. Evet. Biz severek yapıyoruz. Evet. Yani kafa kafaya karşılamış da olsa, yani gelir bir kaynağı da fazla olmasa da biz yine devam edeceğiz. Değil mi? Kaç yıl yapıyorsun Hacı abi? Ben 30 yıldır balıkçılık, zaten avcılık da yapıyoruz. Yani babadan dededen kalan bir meslektir. Evet. Yani çocukluğumdandır balıkçıyım. Balıkçısın. Evet. Peki memnun musun Hacı abi? Çok şükür, zaten severek yapıyor. Bu doğaya bak, tabiata bak, ne güzeldir yani. Değil mi? Yani Rabbim ne güzel yaratmış, değil ne mi? güzel yaratmış. Yani zaten ömrümün yarısı burada geçip, bir gün buradayım, bir gün evdeyim, bazen 2 gün buradayım. Değil mi? Sürekli buradayım. Peki Hacı abi, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olasın. Verdiğiniz bilgiler, sunduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. به تماشاوان ایجا که حجی بزاری خونه ترکی جمر بحثا وی تسیسا خو و علا بالغا کر گوز علا بالغ برا خودی دکم بله تماشاوان ایجا ام چنگو چه دگرن هوجی مرا به تماشاوان هیجا تماشاوان ریبیه ولات وقتا کو چنگوش تی گوتن قراقیاتی بیرامرو وقتا کو قراقیاتی گوتن چنگوش تی بیرامرو گلی تماشاوان هیجا اجبر وی خصوصیت لگرا چنگوشه ما خبردا بر براجا قراقیا براجا کو بنابو دنگ براجا کو لسرچم افراط بجناوی دریش چنگه دن بجناوی دریش بلندایاوی 158 متریه گلی تماشاوانه هیجا شو حتی زمانکی نیست لترکیه ببلندایا خو باراج کی یک امین بو اف باراج ده سال 1976 دست هات پی کردن لسر فراده گرچی بریاوی لسر فراده کبان هبو دنب عرض علی عزیزه دا لبلی لآمده لچنگوشه اف باراج پشتیوی 1976 دست هات پیکرن و در زمان 1987 جیکا کت فعالیته او باراش گولاوی پشتاوی پری آب هاتی گریدانی پری فریه جبونا چه کرنا جیرانه او باراش هاتی آوا کرن یعنی لوی داره جیرانه کی پر ته چه کرن ته آوا کرن اجبرکو د ژیانە چنگۆشێدا ئەهەمیەتە وی باراژێ هەبوو مەژی خبەردا بەرسینگا وی باراژێ باراژ بە تەمامێ خۆشببوونا خۆ ئانال پاش مێنگەی تەماشەوانە هێژە چما ژیانە چنگۆشەرە مهمە کومبین بیراق وەختا کو مەدەست بگەڕاخ و کرد مەگۆ ناوچەیە چنگوشێ پچووک بوو زێدە ئینسان لێ تو نەبوو ئێ کو هەبوو جیل دەربەدە شۆغلی لێ وەختا کو ئەف باراژ ئینشااتاوی دەست پێ کرد و حەتانی کو کەت و فعالیەتێ ئینسانی وی لێ هات شۆغلی دەر و دۆری وی گوندی وی ناوا باژاری وی ئێکوش دەربەدا هاتیە هاتن لەوێ دەرێ شۆغلین چنگوش مەزم بوو چنگوش پێ ئاوا بوو ji ber vê yekê ehemiyeta qereqeya ji çunguşê re pir heye gelê çunguşê venakê daha çêtir zane ji ber vî ehemiyetê em jî hatin ber vî barajê mexwaş di bernama xwe da em behsa vî barajê jî bike û em şanî we jî bide gelî temaşevanê hêja em ana li pêşberê barajê ne li belê me goya vê heftê
ام لچنگوشه بو ام لچنگوشه دیگر ال خوشبونی بی جی بینه جدا دیگر یا ال جیه کی وها جدا جیکا ام دخوازن ام خاطر جواب بخوازن گلی تماشاوانی او ام خاطر چنگوشیا بخوازن ان شاء الله هفته گیده لجیه کی ولات لجیه کی خوش ام دی سال پیش بره وبن لول و هفته و دم خاطر و امانت خدا بن ببینین دو خیر و خوشی دا گلی تماشاوانی هیجا İslam tu xemlade layi ve kulistana gulayi serte dukhinin gazela tu evina bülbülayi tu evina bülbülayi سرت دخين غزلا تؤذينا بالبلاي تؤذينا بالبلاي